iritsi da, Iritsi, da ongi iritsi gaine euri ere eta gure platoa inundatu dit. Horregatik gaude hemen etxen sukalden plato improvisatu hontan. Bueno, nik bakituzen nahi dute Martina, zeba? Udako bideo bat ikusi, mesedez. Uda bukaerakoa badaukiu, abere azokala, jarri. A ber, ni guain ze hostien naiz kauboi jantzita. Eski gau, Irurtzungo abere azokala. Nola izan behar Irurtzunen abere azoka guain dela 50 urte ez dela hoi eiken da. Ez dakit ba, pues ordu barazki azoka izango da, fijo. A ber, barazkiena aste hartetan da, eta gainera gu hemen barazki gunen gaude eta hemen ez dau barazkirik, Pues, ez dakit, pues ordun artisauen feria izango da. A ber, Lore, kontzentratu zaite. A ber, artisau azoka San Martinetan eiken da. Bueno, ez dakit, baino zeo zer badagola Irurtzunen hori fijo da zenik etxetiken musika entzun dut plazan. Plazan musika? Bai, guazen plazara. Ni bakizau ze dauketen hemendik talou saie. Hoi izanen da ordu, venga, Martina, guazen. Bai, eske, ni nahi eta joan beha hor. Ai, meza, txika, Berrogei urte baino geixo ja ez dela Irurtzunen ospatzen ganadu feriaik eta interesgarria da jendea ezagutzea bertan zer topatzen alduten eta gainea ez hori bakarrik baizik eta zenolako garrantzia duen bertako zea hauek mantentzea ez bai animalik bertako arraza hauek gure ondare kultural oso garrantzitsua dielako eta baita ere bertan ekoizten diren produktuak bikainik izanik bertan eukita zertarako jun kanpora erostea ezta? Urtero errepikatu behar den kontua da, Bai. A ber, Arakilda Irurtzungo jendea animatzen den urtero, hemen, kiak, xuxen, azoka hau berreskuratzen. Orduan beste klase bateko feri izan, hortxe ikentzan feri helena, berroita marrote ikentzan, joen berroita marrote. Osak, zu gazte torriko zinen? Bai, atxegin motiko atortzen ditzen. A los 17 años ya andaba con la camioneta trayendo gorrines a los tratantes. Ah, sí, o sea, qué buenos recuerdos entonces. Aquí había 6 o 7 tratantes que no tenían camioneta y compraban por las casas. Pues aquí hacían lo de bueyes, ahí las ovejas y allí hacían las cabras de la trasera del estanco, lo que es el nuevo. Allí era cosa de ovejas y eso. Yo me acuerdo de venir del pueblo allí con gorrines, pues lo que más gorrines, o sea, se solía traer vacas y bueyes y cosas, pero lo más importante aquí eran los gorrines. ¿Y hacíais buenas ventas o qué? Sí, buenas. Además había unos gorrineros aquí en Irurzun que eran buenísimos. Había que estar todo el día para hacer el trato. Ni behin saiatu nintzen taloak iken, eta badau teknikaren bat zenei ateatzen zitzaizken nahiko kaskarrak. Teknikaik ez dau, izan behar da, hartu irina berria, osea, guretzako ja 12 pasatu aurrea zarra da. Eta ondo landu behar da, masa. Eta gero egin behar dena da ura aldan beroena. Ondo landu, ez dauke behiz, niongo sekretu egin. Jose Manuelek kontatuko digu gazta nola iken den. Ez neak jarri dugu berotzen, 30 grado inguru hortan bota diogu gatzari naturala ekarri dugu gaur. Ordu erdi batez hartu du, geratu da ja kuajada egina. Gero puskatu dugu lirarekin utzi dugu hor bikorrak, eta orain ja ari gara bikorrei gazura kentzen, eta gero ja bereziko dugu, gazta izango dena eta gazura, ez? Familiatik datorkizu, ez, gaztana? Bai, aita hasi izan, baina berandu bai, 20 urtekin nola antegia utzi eta hasi izan. Eta nik bere ohitura jarraituko, Eta nola ari dakuten? Sondo! Salmenta ondo? Goizen pixkat izututa, hola zeo neuri itxurakoa, baina oen ja ondo. Aquí estamos con uno de los hermanos Brun. Tú, una cosa te voy a decir, ¿estos son pintas de venir un domingo? Me cago en sos. A Irurzun, sí. Estos de Izurdiaga, hostia, ¿cómo sois? Yo vivo aquí gracias a la feria de Irurzun. Mi abuelo vino aquí porque en su día venía de Atarrabia, venía a Irurzun a vender y como le iba bien, pues al final se quedó a vivir aquí. Entonces es un poco sentimental, ¿no?, el tema. Sí, ¿no? Y ser parte de lo mismo que fue tu abuelo, ¿no?, en aquel momento es algo muy bonito, ¿no? También. Pues sí, ¿no? Al final somos la 7ª generación, Joder,
Que se dice pronto, que se dize pronto. Guk aintzinan bezala bukatuko dugu eguna, Porja itxen, agur denoi! Oye, Merraldu. Bai! Cago en Dios. Este programa a mí me mata, Urriak 16an, Irurtzungo udalak, Arakilgo udalak eta Izpeak antolaturiko Euskaraz piztira irrutibilaldia egondu ginen Martina eta ni. Ai ama, ze gustora. Ni guainik enekatuen hau, Aizu, baina, zu betik ez horretan aiza, Zenik esatzen niren gaztelu bat ikusi behar ginula eta edenen deus ikusi. Martina, aixitako gazteluea aspaldi desagertu zen, baina guainiken harri batzu daude hor arrasto bezala. Bai, horren besteko aldapa igota gero harrik ikusteko nengoan ni. Bueno, ez kejatuan beste, Zu Pablo Carbonerekin egon duzinen elkarrezketan. Osak, energia tope hartu zinen hor, Egi, jarri bidea, zeu guapo. Hola, potoko. Mendaukio, ize famatu en tipo Bertina Osborne. Ay, la hostia. Uy, pero, sí. Perdón, pero si tú no eres Bertina Osborne. No. Ahora que te veo, chico, como más chaparrito. Estoy acostumbrado, sí. ¿No? O sea, majo, majo también, estás como una hechura, pero... Joder, me he sentado en la última fila y sin gafas y yo pensando que era... ¡Uy, Pablo Carbonell! ¡Ay, ama! Es que Bertina Osborne y George Clooney nos parecemos mucho. Sí, o de lejos sobre todo, Sí, sé que hay lástima, pero me tengo que ir a tomar una cerveza. Sí. Pero si no me he quedado contigo toda la tarde. Claro, no. Aupa. Eta zer gustorak ikurroket, ze martxa, zenba kontzertu, ze ambientazo, eta zenba jende moderno, Martina eta ni bezala zer guapak inauden, No comment. Ai ama, azkenean denok espero genuen eguna iritsi da, Pikurrokeko kontzertua. Martina, toz, ai ama, ze guapa zauden. Ai, ze guapa, behitu ze guapa dau Martina. Ze guapa eta ze hostia, ze india zoburun, Dios, ok piurak. Gaur zer daure hemen ba? Kontzertuk, Hamlet, Linton Town aspaldikoak, DJ-ak, denetatik. Linton Town, bueltatu inaldie. Bai, takatakakin etorreko dio ez dakit seguro. Ui, la hostia zu. Ta sarrera zema balio? Merke, oso merke, 20 euro bakarrik. 20 euro, no me jodas, hombre. Ta bai asaltatu zer bat jengingon du, oze? Bueno, saiatuko gako latzen igualez. Oi, gazlaik Martina! Martina, takuia engantzatu itzait. Gaitxe. Bi, da hiru. Martina, asko pisatzen zu. Martina, patu inbeharko du. Bai, patu inbeharko. Guazen martxa. Bauk ez diruen, Martina. Nik ez dut ekarri, zuk ez dut eza? Bai, venga, nik onbidatuko izut. Txotxola. Zemuz. Mesedez, prentxakoak, prentxakoak ea. Prentxakoak ea, bai. Ai, mi esker. Bip, ona. Ikuste zu hemen, bak esteitxean gai, Bip. Kaixo, atxaldeon. Hola, ¿qué tal? Buenas. Espera. Que somos de Irurtzun Televista, chico. Y con un acontecimiento como este, es que no podíamos perder, ¿no? ¿Qué tal? Bien, a gusto. Ya os siento, pero ¿quién eres? El manager de Hamlet y Defcon 2. ¡Aupa! Joder, qué importante, ¿no? No, a mí es que lo de manager me suena... ¿Todo preparado ya? A gusto, sí, ya todo preparando Hamlet y que venga Defcon 2 y para adelante. A tope. Digo. Martina! Ez da uinor! Ez da bate ikusten hemen! Ikusi gaitu! Ez da bata ez bestea! Guazen kanpoa! Venga, guazen. Hau buruko minen. Hauek egiten dute pikurro urtetik urtera, Posible izatea. Kaixo! Gabon! Zer moduz? Ondo, hemen. Otzakin ja? Ke ba, bero gaude. Bero, ai, ama segungi. Bueno, eta ze jende asko? Pilaka, poteka jendea. Biotzan, guazen, hemen aurkitu dut, urrea, pikurrok txiki. Kaixo, zer moduz? Ongi! Pikurroko eraldueltza? Bai! Ze grupo gustatzen zaizo gehien? Ez dakit, dena gustatzen zaizkit. ¿Dena gustatzen zaizkizo? ¡Qué guay! ¿A quién vienes a ver? Así de
A todos, pero más a Def con 2 a lo mejor. A Def con 2. Sí. Muy bien, nosotros estamos ahí, queremos hacer una agrupación de mujeres violentas, entonces ahí, ¿te unes? Sí. Zu, ni galdetzen nahi nintzen Hamlet ikusi dut, ez? Da, Shakespeare balda torre. Ez dakigu, guk lehen ikusi gu hortik kanpoteak hartzen, baina oraindik ez dakigu. Zu, etxarrendik, hone etortzen zatea kontzertuak ikustea? Bai, biltzen gainea. Derri biltzen, baina euri edo. Euripean, bai. Da, ze talde gustatzen zaizu gehien? Ba, nire pixkat, gehien bat jor gaiteko, Urte asko aldabiltzate hauek. Gaztea ginenetik! Beti volumen honekin! Beti volumen honekin! Baina hostia, ze pixu dauken. Oi, ama! Dakizu den, Martina? Urkoren saria da. Urkon saria? Martina laburmetraiangatik. Ai! Oi, emekien, saria da Urko! Ze ona, Seattleen eta guzti botako dute aurki. No fastidies! Ai, ama! Inglesez, ai! Oi, ze politikatzukatzen bikarriko, oi, ze importante gean, oi, ama. Da bitu, batzuk sarik hartzen da beste batzuk gauzek uzten, Frani dareta bezala akordia utzi bar dolata, oi? Bai, emantzun kontzertu bat, oi, bai kontzertu eta azpikurrok. Jarri kontzertu ze politxe. Aupa Irurtzun Telebista! Aupa Irurtzun Telebista!